салом дӯстон ҳамватанони азиз, дар шаҳри Душанбе дар боғи Ғалаба метавонед биёед бо ин ҳаме аспои зебо, аспои аҳл. соаташ 150 сомон. чанд намуд аспо ҳаст. анаи асп ором ном дорад. бисёр аспи аҳл аст. این اسب چرا تویچرا نورون کردست. این اسب مستن. دیگه فقط مخصوص شو اندازه میتونن. نامی اسب بطالیون میدست. این اسب مخصوص برای بزکشی است. Coisa aí.